بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه ميري أقول من توحيد كلاهوغا واحدكا دنگستكو فاوا نقطة کی كتاب التوحيد کے ہمیں سیدھا موضوع نوں ہے نمس أقول من موسم تندين غوتون أقول لك فتك أتوجه غوتون نوي ميدو مهما كم هم استبيفلون كم هودورا أقول هي تيري هيو باهي إبو متى كأنن جهنة أي أقول من نكلاس الله ورحمته تين أهردوس تيمما نهارمي أقول منا ميدو كانوا من نتي ميدنبي تيتري كمسر كديس أقول من مونوتا هم تكرارك فين من دا مونوتا كأدي إتورا بس بيفلون أقول منا نكلاهوغا باري ودا كنو مدن ميدا أقول ميتانغا فاهو كلن غستوكو فين نقطة كي كيرت نبي صلى الله عليه وسلم جماتيوري إرشاد فلي يكيفان حديث كربا فاني إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. هم كشورون الله سبحانه وتعالى هيو رنگلو فراتك إكدانغ هيو رنگلو إچ منوي قبول نكربان. إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. الله هيو رنگلو فراتك هيو إچ منوي إكدانغ قبول نكربان. امويما من الله حضرتك ميها مقبول ميهكم غو متكا نوت ميها كور عملك مقبول عملكم غو متكا اي عملك نوت اي فراتك هيو رنگلو فراتكم غوانج اي من الله هيو رنگلو فراتك كلانگ هيو رنگلو عملك منوي قبول نكربان. حلال غوتوغا رنگلو غوتوغا كلانگ وجوفل اداگين كوروي صدقات كوروي هيدي نوت اينا اميليا رزو غوتوغاوس هيورنگلو اچك هوداگه منوي اينا يكي من الله حضرتك مقبول ميكم غنوا افوغا نبي صلى الله عليه وسلم ني حديث بس فلوگه باقي باغ حديث قرباني وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. هم كشورون الله سبحانه وتعالى مؤمن نبس أمر كربا فوني رسول بيكون نبس كربي أمر فله إفو رسول بيكون كربي أمر فل بيان كربا حديث كربي كيد قرآن آية كيا ودالوي يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا. إيه رسول النبي تباميهم هيو رنگلو تكي دكاشي ادي هيو عمل كراش كلوا من الطيبات وعملوا صالح. اي رسول النبي رسول بيكل النبي تباميهم هيو رنگلو تكي دكاشي ادي هيو عمل كراش ام بيتنون كيرت نبي صلى الله عليه وسلم استدلال كروا مدكوني ميها كرا هيو عملو ميها كرا عملك مي بناوني ميها گه هشيگندون مفدا حقتيگ مچ اينا كولم هوننيوس ادي اينا نماز قرانيوس ادي اينا جهاد قرانيوس الله موگا هيدو قرانيوس ادي نو عملك كوريا سينا كرا كوم عمل مي بناوني اينا گه هشيگندون گه حقتيگ مچ اي هشيگندون مفدا حقت اي اینا کا اچگ مچ اینا بو اچگ مچ مفید حقته اهم بما قرآن الله سبحانه وتعالى وحي بسوني رسول بيكون يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح. اي رسول النبي
heo rangalu tagedi kaashe adi heo amal kurash ei mideha koddeni heo rangalu tagedi kaagen heo gotu gohoda rizqu beenun koggen hashigonu ga ufede heo rangalu hakate kunkan heo amal kurave ei algon men hashigonu me ufadda hakate ki ufadda baraki algon men haram gotu ga algon men hashiteriya foru kura rizqan nama uba gotu ga foru ko deche nama e haram gotu ga hasilu kura echchekun algon men hashigonu ge tere ufede hakate kun heo amalakan algon men hashigandu ekashige nenuwa heo amala adimalakan algon men hashigandu emburige nudan heo kankamakan algon men murali wati nufenna heo kamuge maguta algon men hinghama je maguta ekkamuga nuwan heo kamuge madan tan algon men ka nufenna ne kiweget algon menge hashigandu ga ufedifawa hakate ki halalu gotuga heo gotuga ufedifawa ichikamuga nuwati emvege Qur'an ge bayan korwani rasul be konna bes heorangalu tagedi kaagen heomal kurash heo echi kaagen heomal kure nuba echi ka ko wanya haram gotuga tagedi hoda ko wanya ege natija ki ege macha binawa amal wes nuba wegen dio effuga den nabiy sallallahu alaihi wasallam gennawa dakkawani mu'minunna man Allah kure amurful e hadis fattum hadis kurevi rasul be konna kurevi amuru fule mu'minunnas kurwa fot rasul be konna kure amuru ful qur'an ge bayan kodde ya ayuha rasul kulu min at-tayyibati wa amalu salih iman ga holurenna kure amuru ful bayan kurwa qur'an ga allah taala hi kurafun ya ayuha alladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum e iman ve jamista kunne timan ilahu devvi heo rizqun tibamihun kaawlesh e rizqo ge terega e kalange duniya ge devvi tageti ge terega waram madu ecche menui halal kurwa bayenge chi istisna kurwa amas usulakun huriya ecche se kalange wani halal kurwa ve ecche haram kure ve ecche menui mane ge ecche haram kama dalilenne komme ecche ki halal uch bimuga ekalang halal eta baawar takeche labwaf hem iman ga holwenna bayan kura fani timan ilahu devvi rizqo geterin halal rizqo tibamehun kaaba ulash hem kayfana bayan kurwani rasul bekonna kurave amur fule mu'minnas kurwa hewarangol takedi kagen hewamal kurash rasul bekonna senge adi iman ga holwenna sengevi halal gotu ga rizqo hodagen hew takedi kagen ulash haram gotuga beenun kurun eggotaki haram rizq hodum genut haram gotuga echi hodum eggotaki eti ege zaatuga haramu salaka bangura orumas ege zaatuga haram vi malgomannge eti halal gotuga been mennu kuren aneggotaki echen ege zaatuga halalu yes wad haram kamuga no yes echen haram gotuga ena hodagatu nembijam eti ege zaatuga halalu anekam geena eti hodi goy haram vima enen eti haramwa emi degotum mes awum rakkatir wanche eti ege zaatuga haram ecche wegennon adi ege zaatuga halalas echen hoda gati haram gotuga kamuga vejjiyamo eche ki enagma cha haram eche kamuga wegenda em lobe desetre ahom mi nukta ki warab bodan aguma samalu anjechi ei algon mege mi hashigaluge me system mi harakat deemberi taqwawari harakat ge gotuga hifettu mattaka algon menge dulai algon menge buna bastakai algon menge lolai algon menge atai algon menge gunawanta man allah enge magu algon hifettu mattaka eme muhim en asase algon menge karutere mila kaayati kolai halalu echchekam kashor kuru noniya wara belun terikamayaku furana fa menui algon menge etere eche neelu enuniyamu algon menge hashigan rangalaka masekete nokura ham algon menge aammukum mihunne eheni hem machine takwahe algon men engine ves teolani furanaf hama jehunu ha ecche kisedo funna telek fenek ekwa funna ecche nune petrol ajke diesel alagen diesel ajke petrol alagen enuhiga
tankola dar hutti funna ege verifaratum beenuwa speed egga beenuwa gotagare e alaten istimal nukuren engala hakateki engala telaki warrangala furana ke warrangala belettige ala echikam ganuwanya balla huriya echike sunnana teo ege zaatuga furenenjen adi teo echen elias adi es nizamge teregaves teluge beenun e machinagun hifumge kuriga tin hator filterun edi filter kurigen adi e anda hisabat engeche kiriya massa jeunas nohinga ema ege verifaratun e maqsadegga eti genesuri maqsadu hasile noe en ala hakata ei rangala furana fala hakatega noejja hame gota algon men duniyege Allah subhanahu wa taala wujud kurevvi algon men geveri ilahuge maqsad hayatu levi maqsad hasil noane e insana kaayච්චසකී වෙස් ෆිල්ටර් කරවෙගෙන් හලාල ගොතුගා හෝදෙච්චකන් කෂෝර්නකොන් එන අලාකවඤ්ඤා මේ දුනියේක ඉන්සාන අවුලනගස් ඒ ඉන්සානාගේ අෂ්ටු මක්සද හාසිල නොවා මේ බොලම් බල්ලවා නුබෑ ගොතුගා මිහුන් එච්චි කෑබොය හදා හරාන් ගොතුගෙ එච්චි හෝදා ගොලේකවඤ්ඤා කුරින් අගොන් ෆා කරේ ෆදෙන් heokomuge magutagen heokomuge mihun nennege algon menge rajashuga maalega nuniyam atul terege rajashuga ves miskittoga namadu jamaatuga kon ule kannege mihum vesse bole bangi go akame itanta namadu kurakame fassogudu miskitat danje kame bangi kodunu eve vesse bole eve samaluka menne kamfen ebore lo ebore bo ebore adwesse ekam geenage vishnume geenage fikure geenage khiyalegga nen eka ijaba dinumuge vishnum ekiven to ekala ijab dinumuge vishnume nohunna miha man Allah amur fulata gitu ghafil kon fedifa me ginafara ena hoda rizqu ga haramen halal besere nubala kommes gotu ngeje halal weto kommes gotu halal wane magen wetto einaga maqsadak Quran ga haram fodas hadis ga haram fodas arangechik to balakaves meka gulakas meka re ahakaves evsara ke farwalen no bahatta eke natija ki koba eke natija ki e farwa kudakurum ga natija ki belun kudakum natija ki e ghafil kum ga natija ki mule heyakum ga magun emi ga ghafil wegen diu ekko eka mege badaluga nubakame mujtama golekum wanya ene sirrakun e nubakame nohigane mujtamaik hewna seede den ule tanegge wahagennege ekam rawa hinga ekam kharadu kuraka ekam kar evs kala ehi terikam enege nonna enege vishtumes nonna di koba e hewna seede megu den ulunas ekam megu rawan ulunas ekam kawas dekola ekam kuriya nuden ena kharadu kurumuga badaluga ya idikola enage vishnum hona enage harakatten ori idikola ekivegen ena ala hakata harangotuga hoda hakate samalnuat eka mege badaluga hama fennane fahishkame neegani kame mujtama kurako nyemme kuri hona mismigatum fasa nagagen chanda nagagen noita kan enage amille fasain haahun lakkan haradu kuran jehunas evves kala belme nonnane einkamaga haradu kuran jehijja Forige nidives nana sauis gadir engine hinga hona ekam heokomen asia egen hona harakat emes harakat enon hema agon abos dakwa wahkei algon menge migengule alet daga computer hsfs medo jehe emme bodu bayaki computer ege verifarata respond nokurume em fennana computer ge befon nege wada gannawane computer os massale jehunima file en holuwan jessima emburi fabula not responding egmane ki holuwantiya holu makare computer ijabe nude anikas alun jassan masek kellaswan hame embure very mihawa ki maqsada computer genesso ekamage ege maqsaden hasil noy ekivegen mana virus sarane kivegen ena viyandu da geggotun en ara nobe amal kurima insana virus merane em ekamattaka ena je
abad tawbawe abad saafwe hunna computer je antivirus lang abad saaf kura saaf hunna ko fiam e system masagatan kuran bara insana wes ham emassana midimawani rangale nurangale belehattun terika wanneti system ekko dookolli ma rakka terika wanneti insana ge nizam ekko dookolli ma insana wes wana me computer sone me bara antivirus lagen duala keffar afta keffar update kuramun barabar balahattam da eti barabar mase quran eti respond quran eti ijama dene ke veri miha awgol me insanu ko nizam samehel labwaf insana ge hashigandu fasad ya kharab ge hinga dane eti insana wes je kuffa fatakun tawbawa oniya malgon me ke computer bawru anda mensanas je antivirus ala adi alawe update kuram wes je Nabi sallallahu alaihi wasallam diskure as-salawatul khams bayengechi duala ko fasfar kuranje fardu fas namaz en namaz ngane namaz deterege faawat fuwe eksobena hiwa give Allah alkonto wal jumu'ati ila al jumu'a bayengechi hafta ke far akuranje hukuru ngane hukuru ramadan mas wa ramadan ila ramadan magro den aharu ngane ahara faawat fuwe ida jtunibatil kabair bodadi faafata ko rakkatir wanya e mi barabaran amalu kuramu insana me na faafata ka kuttakun ena tawbawegen nubakan tattun ekkibawegen ulekko wanya hekon tatto gena harakatiriwa ekkamuko nubai ayas ein investment ka samal nuwa ko wanya ama ekkala algun men mengule alattaka system taka wahen insana ama not responding amule haya wait kor ballawa algun men amko malega midirule mir malege dirule beve fulum adi atol tereges nohunnane demiskitakun timmiskitakun emme koden emmiskitakun bangi gadu nive evs rashek evs gen amuko nohunna aglo mujtama nohunna komad adi miskitum bangi gadu nivenya tv ngadiwen radio ngadiwen nuitakan ena gratte himiya ko phone noni kommesta ko bangi gadu me namaz gadiga nive mihoko waram maduwa ekam ko miski warame se nembure horadana magumati gave se nembure horadana miskitun gowa fi anna ama ekkala computer embure not responding mona hen ene se embure mule magumati ge bole miskitun gwaru not responding ene sun eggoda kasnu de miskit ijab ennude Allah ge gomak ekiwegen toy hashigondo evani borhelif heukantattaka ghafil efa envima hashigandan hagigatu gaves halalu gotuga rizq hoda et he gotuga rangalu kaabo taketi rangale mekeni sihi gotu rangalu mennun hameke afal orange ki sihi gotu rangalu jekam haran gotu genes kema ke godu faada nu qur'ane midenne faada hokon komuga e hashigan harakatiri wate nu fenna emvima he rangalu taketi kagen he amal qura insan ekkamuga insana vegenda efoga nabiy sallallahu alaihi wasallam mi hadis ke baaki baga bayan kurabani thumma dhakara ar-rajula yutilu as-safara ash'ath aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama' wa yaqulu ya rab efoga neke fan bayan kurabi miha daturu gos yutilu as-safar warad digu datur kure datur digu egen gos daturu gaena warubalive ash'ath aghbar gaga hirafus sungoli aghbar gaga hirafus sung astismane ki bo ekkon hevi miha halu gaji horiha faratukum beduni ma halu gaje honi ma yamuddu yadayhi ila as-sama enage deyan udan ufule maccan ufule wa yaqulu ya rab bone aluge veri ilahe bona eruga wa mat'amuhu haram ena kaabo chi haram wa mashrabu haram ena boichi haram kaachi haram boichi haram wa malbasu haram ena ga annawnu haram gotu go hoda furich wa ghudhiya bil haram adi daturmati gottu ena hoda haram gotu ge fa anna yustajabu lidhalika den ehem biru ga ena ge du'a yang ijabu deveni kum fadekum mitaga nabiy sallallahu alaihi wasallam kive datur go wa bayan kore ei beru fushum bana fiyam du'a ijab kurumuge baur asbab taken ena kiban fennage bor furtama kamaki daturege matiga daturenge du'a Allah ijab kuruf anikkom bara datur diguwe ena haluga jehom
haluga jehunima wanugoteki haluga jehunima makka mushrikum bas budutabbes duukalla wadannawani da'u Allah mukhlisin lahuddin Allah ikhlas sirkamaga dua kora ei huriya faratukum beduni argumen divehum kyan hataru udares fenu jehuni den enage niyen hameken amasroni kondimarakat ekkawanta gada kiritwanta Allah ena gitu ga ebbes farataka ummiden nek ei dua ijab karo so en huriya farataka ummiden kandalun hameken Allah ngene emburigat anex kamaki yamuddu yadai ila sama ena angufulun dua kurumuga angufulumaki adabge terege himeneka Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang doa kurebe rappul macang hillawa fa nuwakan sabitu atane fiwa amusulaki doa kurumaga angufulumaki mustahab kama edevigem wak mutawatir ko sabit fa kama Nabi sallallahu alaihi wasallam doa rappul macang hillevik baitantanuga hillevikan sabit anabbadanduga nuhillewakan sabit anabbadanduga hillevikam nuhillevikam maaridu asen එහෙම වීම එතන්තනුගා නොහිල්ලවා කන් සාබිතු නුවා කොම්මෙතනෙග්ග ආ මුසුලකි ඇම්මච්ච උෆුලුමකි දුආග ඉජාබ කරන සබතෝතරේ ගීමෙනෙක් අනස්සවබකි අල්ලාහුගේ රබ්බුන්ත මතිවර ඉස්මු ෆුලුන් එනා දෙන්න යා රබ් ආලුගේ වේ රබ් එස් දුආ ඉජාබ කරනසො දුආ ඉජාබ කරෝග මේ හුරිහා සවබතක එක්වස් එනක දුආ මං අල්ලාහ් ඉජාබ නුකරවි කීවේ එන කාබෝච් එන අන්නෝනෝදාච් එන කොත්තු උරියච් හොදාපුරි ආරාංගොත් එම්බෙජම් දෙන් ඒ දුආ මං අල්ලාහ් ඉජාබ දෙවානි කොම්ෆදේකෝ එම්බෙජ්ජා මෙක් මානේ කී අලගොන් මෙන් කුරා නමාදකිස් දුආ එහෙනින් කංකමොස් දුආ මේ ඒ උරියා කමෙන් අලගොන් මෙන් කුරමන් තායරුගා අලගොන් මෙන් රිස්කු හොදුමුගා හරාමෙන් හලාල නුබලඤ්ඤා එක් මානේ කී අලගොන් මෙන් දුආ මං අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ijabe nukuraban member families wisten je darin emihun nan hoda geneste faasa hodani kinetos me dagon men haram halaluga kamfase kurumuge tereng ei khasuka me mujtamauga fau zamanuga nabiy sallallahu alaihi wasallam kurafani mista kumacchen annane zamane la yubali ar-rajulu miha nubalane eggodaga ena farwale nubahattane amin haramin akhadahu aw min halalin akhadahu ehodi haram gotugato halal gotugato farwale nubatta zamane mistaku gata annan ne tafatu nantakuga ete baor geggotan haram muamalataka najaiz faida taka tafatu nantakuga rishwata makara hilata saya kofiya echchige nannamuga mismihu gatunnai dawlatuge baitul malunai ego migotun rishwatai corruptiona huriya gotogun mihunge mudata rufiya derufiya nu lakka millionun billionun kaahu milak emihun atu gori muwazzafun wazifa ga najaiz faida benukok noniyam algon men terega tibezu anun kudin wazifa netifa tibe kudin evves masakkaten atun fa annukura mehun අඩ්ඩිහාස් නොදීහාස් රුපියාගේ සාකලු ගෙනස් ගේක වද්දාගෙන දුබ්වා හිරුගා අද එනුමස් අගබොඩේ දෙච්චි ලැප්ටොපා කොම්පියුටරා එච්චක මීච්චක ගෙන්ගුලේ හිරුගා අලගොන් මෙගේ බෑම්බෆාංග හිතුකා සුවාල් නූෆදේතෝ කොන්තාක් මෙකුදින් කීන හොදා වෙච්චිතෝ සුවාල් පුරංජෙන් දරිමුළු කොන්තාක් හොදෙච්චිත එවර්ග වසීෆායේ මුසාරෙන් නුලිබේ තනෙග්ග එවර්ග අගබොඩේ දෙච්චි ගෙන්ගුලේ හිරුගා සුවාල් පුරංජියාලු කීනත් හොත් එකුදින් කාරේ බුණංජේ හිති මම්මෙන් member fang tikudim bodeti ko famiti ma dati haluga harang echennuke embir tikudim bes armanna kandi genwane harang ech agun kar eddu befulu guluwa suwal kurevi samirwe tibanna suwal kuram vegenne tibannage darifulaki resort ko mase kora kujjeke ene ki resort supply kora donjege mase kora jige doni gena bangura ufulanje resort තිබේපුණු විදාලුවන් මිසාව ආගොන් දෙන්නේම එම්බෙජ්ජා මේන සුවාල කරන් එනෝනි බංගුරාව ෆුලුන් හුද්දවානේ තොය නුන්නු එනක සුවාලකි බංගුරාව ෆුලුන් හුද්දවානේ තොය එන්නෝ සුවාලි ඒ සුවාලෙන් එන්නෝ ස්කුරේ මෙහර ඒ සුවාල මාර කඩත් කොෆ එන බොනනි එනක රෝදකමු දානෙහි රෝදකමු දානෙහි බල රෝදා කුරින් ෆුර්තමාන බංගුරාව ෆුලුන් හුකුම් මේන ආවුන සුවා කරන් යන්න කොන්කාල කමෙත්
ekam e suwale me har ufadda ke be kambodu magi roda kam danet hemei mem me boni e marhala me du kadat kof no denage suwale kambodu me no medu darifulu bangura ufla ro donyegga mase kurma ke ena e ufulen jewma ki medu suwalen no kam menasebenge hudda kamenu awon bay far haramas be gula vidale bangura ve kun hudda wanit awon medus me gula vidale samir bangura ve kun hudda awon ti suwalen no nenu tiki suwalen no ne ei awumna gabulan nukaroe me qawmuga evaru nege me honnan jena kavagas man allah e kalam qur'anu ga fatuga haram qura fech nabi asam sunnatu haram qura fech adi ijma egmachan vech vikkun huddan wanakam ga suwala muslimege tuga u fedigem mesnu wanastu agiyat idarajen algon men jahilu wegenwa ekam e suwala u fede hisabat algon men terega mis mi hungos lawtegi rufiya ya fasa ya dollar achi algomna daringe farato annam feshima den ben mennuwe mikankan hoda ka kine ba kantette kitto haram to halal to megota balaka ben mone belima wagotegi belima wana gotegi enge den huddanu wana kema komesti du kollenje komesti maduwan e maduwe dana ti den hori gotega tibet ribai muamalat tabskurani haramen halalen nubala ilmor vidalne harame ben menno kommes gotakun eti huddawane goten etto hudda kurakala ilmori hudda kurakara fatwa me kommeta gosu komme mazhabe visyo sufi visyo tablighi visyo ne kommette visyo kommes miyagu shehege kiya kommes miyagu ne kommes name gori abu fulan no abu allah ne kommes nagala nambesnege miya kommes ta kommes tankola kommes ena buna gote buna tankola gojja ne samfere goti fatwa ne lif kommes bewol vidalo me kommes vidalo me ei healing at me darajen awmen tere bay kanka gossa mi hori harama halal kanka nobelu masekatu ge daira gas makara hilenge farwa kodaguru amille mihunga maseketto go kumfunito go maseketto gas makara hilenge du amof ama saya kofi mulimis saya kofi tibe wadoswane hadith al-lutbiya nabi sallallahu alaihi wasallam me zakat ne kumattaka phone befula gawa zakat nangawa phone we befula ko wadagen emburi wadagen vidalone ebbe dawlata zakat watu gadi vidalon miri kadevenna sarkar zakat ga difurich dem miri timanne me hadiya difurich sarkar mozaf dawlatu masakat de gawalu kuri magossa ebbe enage anabas sarkar en hadiya difur nabiy sallallahu alaihi wasallam ko fadak membrara wadak allah hamdu ko sana ko taarif ke vidaloi bay meyu timankale fan sarkar masakat de gawalu kura fonoima ase ubune mihiri kadevenna huriche dem mihiri timanne me hadiya difurich hadis kure veereenage mammage geega bappage geega indebalar me hadiya ifaga det kenen hadiya denya denut eka meena waki magame gorima waki kame geena horima e magamugo nufuz beenun kogge najaiz faida takin hodu mattaka ena deche em hadis kure ada yal ummali gulul dawlatuge muwazzafun wazifa ga sobun libe hadiya ke harangach uddenwa adi hadis kure bi ghanima gotuga agorama ge madan to ekkore mudage terein haram gotuga muda bahafa mihe nudenis tinohen negi mihekus tinohen ma bodochen tinohen kiyamet du hifa gannanch waman yaghlu liyati bima ghalla yawm alqiyamah haram gotuga gululu gotuga haram gotuga chen oda mihe echen hifa gan kiyamet du wanna zakat no demiyo geribakari gengole emiyo jamalu kondallagen geri kondallagen bakari kondallagen anna resormen halellwa emmem kurmetiga fadhiyeban rana rihi gahulwerin edagedi fata kurave alifanon donkurei yawm mi qid surah tauba allah subhanahu wa ta'ala fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum nemihunga nikkurtaka arikartoga borkarto jassa fissalwe adi monwen hada ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun me tibamihum kanzuko rakka ko gem bahatta furi mudale ege azab garahati bamihun dekesh allah mo gehedon ko forafurichi hem lobe dizzet rehon waram muhim mawdu'e algon menge kaabo takiti mawdu'e waram boda balanjech samalu anjech khair muslim gawmato go sulen buddhistum gawmato
mulhidunge gawmutoga Allah kan imanwa me gawmutoga gos kukulen eccheves jamalen eccheves bakere ecches katilafuritos halalutos balakanne am huriyajis kambe ei awmen kiyan ke bagaga dannalan yeg mane gala ei muslimulen wana gotenno egotan ulegenne hewamalen nukure salafus salihun dekke namuna enunge kitibe ulun ado swane Abu Bakr Siddiq Allah taala anhuge hadisa ek efanunge khadimak ne kefana genestevi hadiyae fariqulubi ei jahili zamanu wena bunani timanna jahili zamanu ge kahenukon koggen libona echege tiye Abu Bakr wanajje fariqulai fo ewa ange midannawani Abu Bakr fan wagute kefanuge angafula ingil labba feti beer hodlaw mase kuram fette askarti bewum dale Abu Bakr kalege fan tiha bod taklif eti ufallawani kiwe inti kurukut suwaqol takai kalege fan engi wada anugem wikamek vidaloi men Allah gandi buname timange furane ekko nuni eche nuni kunna nenama furane ekko veseche nere hushi furane ekko nama seche timang hashiganu nere huri mehemme ehni nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurwadi timang adu ehime ma nabata min as-suhti fan-nar awla bi haran echek mufadifa masgande naraken awla kam bode timam birugane timange hashiganu terega ein etikolo inde ein timanne hashiganu ga mahijja timange nafsu naraken awla kam bodu edanati Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ebe fulunna duniyage tibbani kan swargantarikam ufarakam khabar libada tibe fulun adikawada baturang kurang bare sahabinge Allah subhanahu wa ta'ala ebe fulna beetu angawafani kalem kummekame kuras kalem faaf Allah wani fussawaf ekama kus eworkon kawase be fulun kambodu wadagenne harama halala didirega shakku fede kaddat sebe fulun dokule salafus salihun basfurta warudan asave diha baakula halal takati iterin diha baakufa nuwa be kalun dokolliye haram kamaka vedanaka wattak waru warikan sahid algon men egotaka num banane algon men kiriyawas gotun goja kurin dennewen ecce beenu kure to baren shakkutaka shubhataka araganen kamuga viseme haram halalai warabbodan algon me rakka tiriwan jechi ebe salek algon men mihe dekewa lobin mihe kura nafratakun eves mihe rishwata iba najaiz faadaen aw mihifagen nuwan Abdullah Rawaha radhiyallahu ta'ala anhu Nabiy sallallahu alaihi wasallam phonu bevi yahudinge kharajunanga kharaje dawlate men daka tax yahudinge muslimun et rang hifafa e khaybar bintakum anna kharaj emihun dandu haddani yahudin dandu haddani emihun dawlatan naga tax negumattaka wadaagati ma yahudin as buni emihun ganghenuge karugala gahanaya kamfatu gala fuula men midenne gahana tan hifagen as bunani kalege faanu na michi timannu men deefaanu metiya hisab kollar tankola madukon hisab jahara ekay faanu ge jeeban ebba libune ekay faanu ke faadawan eka madukon hisab madukon ekala naali gunar madukon naali gune me diheba kolebba istame dawlat anna kharaju ba kodwan emhonna bodu ba libe emema e gunam wadagen phonu befulaga jeeban ebba na anebba madukon lebe emehun yahudin as me nuba bay abadus mikar makara hina dan ulebe aharme me ule hem yars kiriyas goten goti yahudin wattafala awunu mehunna aliyetus emehun as gahana teke fan hoshedi me vidalwe Allah gandi buname me urdaruga timanna kademe ruliyara bekunu tiben yahudi timang emme ruliyara emme nafratterikam kura nafratter kurabe giti yahudin ne bimmati ekam timang hituge nafrat tibame hon nameduga ekan timanne ek amore nukure note nafratterikan timanne mane nukure tibame hon namedu adlu wariwak hama hemme nabiy sallallahu alaihi wasallam dekewa lobi ekefana dekewa lobes ekefana kamre nukure aniya wariwak se ginan naga kobs ekefana deke lobi wati dawlat ginan naga kobs yahudin deke ruliyannati emihun name emihunge mudatan atulagen dawlat madun naga kobs ei ekefana ka mana kura kamen anake ekama kannen ebes kal ekefana hippuluge beshauge e qur'an Allah kige wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa bayaka wa adawat tadikan ei emihun namet kadege fan adluwer ekkiba kura kamen kan hodash i'dilu huwa aqrabu littaqwa adluwer washe egen hekom bode bayku deke ruliyes
nafrat ter kuris adlu riwan jeen yahudin ehim ekefan vidaaloima onani bihada qamatis samawati wal ard udutaka bin qaamefawani tiyage macce shegmanike adlu warikamku macce udutaka bin qaamefan ekefan farappulo gemunaga magen nufeno e kharajuge minkoggen madun me ahurwere punegen dawlata madun gennaks nek malgon men bay men wawatek midanwa ene laptop ek ene phone ek ene meenech ngama deiruga wagutun isa madun jala ekolo madun ane benage jeeva me daraje algon menge kankan gossam wane warab boda algon visten je eba halaru gotuga rizq hodum erun heorangolotake tikage he amal kogge man allah hadrutuga maqbul ba ekkamuga algon vegendani hada wa subhanaka allah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa jazakumullahu khairan wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.